owia no akon ankoa no ho enkoa no ekuro mu ho no akoso na ofo na eduru ho no dia na yin na be pa a sponsor mo ma bu mo nkasa ensi kura so eduru ho no mu a ya mo be ko MBB fo mo be ko enkoa no ho akopetumi se afedi enkoa yi mo nto abaman enkoa no bakopobotu ho no die ukoduru esemu akofa anwa ene entoane botro mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frɛ me adwowa searching Honorable Kennedy Akompre kwa Japan na chidifo no omo ye campaign dia ma Honorable Kennedy Akompre kwa Japan towards a year elections are eda LPP for enim January mo aye bia eye why penifo se mo aye bia eye mu twa so wonkasa mo twa so ade na mese since ye to abawi 2024 NPP fu ni be starting no can no vote right after the elections, you know. I'm not sure say your fellow say his excellency John Dramani Mahama Krano omo sworn in as president NPP fu ni be starting no can no vote sana agenda omo ye ya to say Dr. Bawumia na chidifu ni bi nso esu omu se de mo aye no yafe yenso ye besoso obi a wo ka no kware bia wo be ka no kware say sana na trend no eko but ni nyina mu na eye Dr. Bawumia na chidifu no kra aso Honorable Ken na chidifu no so no Honorable Ken na chidifu ndo omo ye no eye time obi a wo so fe na Alex Teto se den mo party no pese mo guna na ase mo pese party na jare na nso aya mu nsua bibi mfi NDC fo ho ana NDC fo mo kwa mo primaries abra ye ba beto aba no omo wo position no mese nya Dr. Dufo se ho anwa ya ena ne din ne pese pipa do mo de kwakoto aba do oba na nim na be ma na hye ho no NDC fo na ya adwe ba ko se de nipa we na ekọ no matter what this is the person that you have chosen this is the person that we want. This is the man we want him to lead the party. Omo na ye baako de his excellency John Dramani Mahama bai. Na se NPP fu mo de mo nya ne sana sa akonya wo na se nipa de mo pebia mo pese mo stand kwana mo ya mo ye clean campaign e. No we tuma ni we not we tuma ni we na me pasa me na me pesa me chese ahu na me pesa me chese. Mo ato aba na we na mo present mo candidate no. Nsema na mbeka. Honorable Kennedy Akompre kwa Japan mo chidifu ndi omo ye na ye time. Ena na Madam Samira wadene na mehya ena na Dr. Bawumia wadene na mehya chese mo aka say Dr. Bawumia ye hoho na response a Dr. Bawumia de ba na ya reho sa bra NPP for mo call court ona me koba no nyame nkwankonya accident ena de mo catch na say oyo hoho nti waso party na wi onko ni na aka na chidifu no insem hu nkwa o insem hu nkwa no mudi mana Obi so reply omo NPP for Jesus SKB di Jesus metono sana maso I dey feel the man akekala dwe dey actually zabo zizie de mu ye Honorable Ken wini na se mokọ this onwini a mbekọ no fa be campaign akoya campaign ko bebo pa na nofofo no abro mo ba ya na bi nso nsida yenti ensem a SKB e dey etudwa Nesu popular hini no ana mo kai me say sound me ye free mahu afi na mo mate ba ma change ni deda ma change no ba mo chew awre ho se obi timi ko gina wontin adan ya party no o ba da ben o papa ni cheche mu ko se menya accident na o be se ko court nyame nko a enka oguye nyame ne yi ni free mu sa tam ne de enka so ye ho enne ya mu ye edi mpapa mbeba o pese o kire se obia so ye kusiase mampusi wanwani obia betuma be di part nanim emu ho ne de no nye owo no nya akwa baby o kan press don ba ko se o se me ye we na we ye se me ya akwa ma be serve wi nti akwa me nko na se nyame empemu na ye to aba ni wie na se Kennedy jimifo no etimi wi ni a na owie a no akon ankoa no ho enkoa no ekuro mu ho
no akoso no ofo na eduru ho no dia ene ye nna be pa a sponsor mo ma bu mo nkasa ensi kura so eduru ho no mu a ya mo be ko MBB fo mo be ko nkoa no ho akopatumi se afa de nkoa yi mo nto abamayen nkoa no bakopa vote ho no mu die ukoduru esemu akofa anwa ene ntoa ne bottle ene praye ene nkuto so de uko promise wo no ukoduru o kekasa nkwasasem no ubeduru saf no ana ujimi na bete na ujimi na bete ana nkwase afo nso social media no mu ujimi ana obada ben oba nrechi ana obada ben oba nanasa ana obada ben oba wosi no wuni nura ana nkofo na se obachi oba mfa mu jimi mfi ni poni so hwe papa ya kasa ma na wura akoma na ase arewo ahla akoma ma wa ye party na kasa obedi party na nim no wa bedi party na chi so oyi ni honim 17 years ni or several party no from 2001 be ka ho 24 years ni ye was service and kwasa for na ntia se no se na yere ka 24 years am say we obetwanto 24 years and doesn't mean say or say 7 serve and as no say obey register and o kan liku kan 17 years as a registered member of MPP register member 24 years in this party was serve in back door and or had the in front line as I say obey party eduma ene yeso ye hoho Yankopon an na fofu na nkogu ya ohoho na nanka etwe kwan a okonu odimirika ebese kokoto nyame nko a kokohre ne nkwa satam na akoya ya pantan say yi ai ne bokran se o ayi o so enkoko ayi ebese ampan doctor wala yo ate e ma wure on na yenya di wajigina wachi wasie bi obedi nkwasem bia ntina yere ha no se de ne won se ne mankuma ensema maka nne no nim so ohun awurofu batemane hawo e mane nya wo yada na san kwasiafo ne eno mu di ahim no yem kwane boko womo ye no mu konto quality se no yem fa ho brase na nkontu de fa wa ho brase no na fa di kama yen se ya because wo de we candidate ha ye no yen ko fa form bia mfere ye into the twadwim yen side in the twadwim why ha twadwim na polish na ma ho nti na nya ye numu asem no ana men krofo nto awe ma ye mom ne ye beboa na nkrofo nya understanding no ma hu se nkwasiafo bi a omo se wudi no ombe change ye ne ye boa nti ma ne haw kra what you say ha ma ne haw se de be ya ubetime nya akwanya and at the same time se de NDC for tumpe Kevin tell me Ghana for decide here so mu decide here no matter how they can decide they here so be the partner ni abusuafo ko to bana wada number 3 Dr. Mamu Bawumia asem okai sa show akoma tuma owura ho tisa e da wase na mi show bibia ene ahana me disi ma bie fun la tum frɛ na fo adwenkyerɛ so bra na yenko bisremu a ofra no wire ntintiam yenko fa course na eba bebrebe na esremu a I don't know ebi wa think say sound na me ifi ase omunti na ase unim ye party abakosema ubehu say Ghana hanyina yenyina ye by different tribes ena ebe hihye ya sakuru ya ye ubehu say adangbefo ewo ho Muslim Association Party ewo ho Ashanti ewo ho Northern People's Party ewo ho ninyina eba kabo ma ubehu say Ghana hanyina yenyina ye by different tribes ena ebe hihye ya sakuru ya ye ubehu say adangbefo ewo ho Muslim Association Party ewo ho Ashanti ewo ho Northern People's Party ewo ho ninyina eba kabo mu to form the United Party ye koi efrimu eba ye enti Northern People's Party ye wo no eno no na the biggest at the beginning of the United Party eno no the biggest party and na omo 15 seats
na SD Dombo and oye the leader, the chairman of the Northern People's Party. Na me papa Mumuni Bawumia only vice chairman to SD Dombo in the Northern People's Party. Enti Usha Mabeye Party running mate 8 years. Running mate in opposition. Before Yababa and my running mate 8 years. Mako Supreme Court akojina ho ama party. Ma na Usha Ejuma aseye to a Bank of Ghana and African Development Bank. First Muti say na minya accident bi ejuma inti na me court no. Ewo accident ha minya on the way from Bole to Accra. Me flew Upper West na meba and a minya accident no. Nyame na ema me enwu no for that accident. Munyina munim said the ekoye. Maybe ye vice president 8 years ewo party. Na obia so di adanse say I've been the most impactful vice president in the history of Ghana. And yes, sir. Nama beye presidential candidate so akaho. My service party the last 17 years. And then Nipa be see me your ho. Me your ho. Na ushe sa kaseya. Emboye party. Party beye kesia. This enya Nipa ebeka ho. But uwo Nipa na o pamo mo a ubetimi ama party aye kesia. Party no matter why ufri ubetimi aye otokolini mampusini sefini eveni ogwani sisala dagati wala bimoba chokosi koro obia. No matter where you come from, ubetimi lead New Patriotic Party akoye President of the Republic of Ghana. Enti sani asema omokano emfa nkabom embra ye emba yetem ye hia nkabom ewo Ghana ha eno na edi asomdwe emba kasa kasa yi eye kasa edi mpaipai mo eba ye mpesa kasa yi ewo e party mo nkrofo bi omonenam omose Dr. Bawumia Oba Adabeng Semwati Oba Adabeng na ono musa kugunu so abranti ya bunu mu ase amwa jempa ebo Dr. Mahmoud Bawumia wo de meduru ho ono ko akowura so da mu a yesi wa bodua nti onane onianu a oni kamafo na onianu obetima ka kire obi anti ana obetima yi anu nti sese de yato tokwane yato me abronye jai mi njai mato e wo mutemi ya chimi ni ana mo amohwe me na munnim me ya chim kwa me twimanso saboa me na yetimi ton yefie ko twimanso no se munya nti yenka de a me na jai abro kudos to you atamfu ni nyame nsu di wachi obi ntimi nya ufoko and delegate ni kwa pompo life ni kwa de oye kwa eni gi age kwa no omo jimi nko ne yen sere nko ya sama ehia so afa yenko ye mame hawa kumsi mama due eni amani hunu me hyase be ka asem bia mse na muni ha mo mba sisi ya he one of the friends MPP women say oye bold na otimi fighting Kennedy 101 eya hawa kumsi. There is nobody in MPP ofri ase any Kennedy ejina 101. Nobody. And that woman and the man Kennedy ofri ase say ojo Kennedy enu mudwa because we be if a party no ofri ase say o calm down. Ofri hono dimrika ano de kokoto share asanso boache so. Ho we no tumrika ano ko anodom preso. Nti ko den se beti to onum na se okọ anodom preso na anodom preso yima no. Ano ba asanso boache na asanso boache be ka one word pe. Na sa asanso boache word ndi ise na san kwafa ka atom so. Onya ba no atro yetete me
no ma je so konkuntewura aba na senso watch be man one word or say me na radio so na TV so enkese ntia Canada Japan me nkese ntia pani bia efiri say yetete